zeirwe rero nabaire naigura mangana onse mwakwanire naigura omweshimiwa monda buna gwakwanire ayua motu lakini tate mwanya niyo mwachore twamo mubugataine ga yana muna ene mubugatana mo muigwana netari gasa toichire gasa abantu abange gose bana bamento gage ekiagere mwa bugataine mogena morotebie kera mwachira ari muikaranse mumago chamo onye mutaete kogenda kero muntu kiviyake naenda amua kero muntu lakini ga orotenga ya na agotebiriga ya gose bana bamento gage egi akabere no nekene egi akabere your excellency utaniruhusu kidogo tu nizungumze kwa Kisii egi akabere mheshimiwa Zairi nabarai mwanzi mwakwandire Zairi nko igore kegusi yake tiango tebe aiga ekero kwana mutwa abantu baikaransite nambe yemo karate ya bante kene ngimechando nire kenye kwanza utarakwane bintu yakabere torugo kwana oteba ora kage ngae tomenye tikenye tuensi tomete no ni nchengo tarana no mugambi oyo ni menya tekenye ni ndojera kikenye ere bono kwamerere n'abantu aba epikipiki bakorina egari bakorina amavutamba maite nare igoro bone kera tukarase tana mbe yemo tukarate yo mugambiga nare igoro lakini buna gwacha agetari okagendanse genderango mono gendera mono tyakonya kometenge ebinte ebire bya njoma ete mechando mbwate emechano kuchinatwara no gukwana kerekieke ekene tigango tebi karate bya abantu omaite mechando onde bwensi okutokange no murai twanje ko motenge ebintu mbu bebire owanje ko nyoko motogi bosai kwa motogi kweba ngaya abantu nabarabumbaro abantu aba bagutumye chipiki batebiga bayinyuriga eno nyigwetayo muindi oyo no ntegerere kyagera bona kwa bero mugusi ose itoga kosema na bami togake ere byago sere bobe ogwanjira nanga nare igoro omako motebi muna kwabe gate chisiringi sano ekine chinke naende rigienjira naende chigendense bakachira nego chisa ali agero boke maboko yane ko chimoto mwanjira ndira mangana iyo egi akabera wana waminto rero mokutano yototene ina tuachire gaso muchango oyo nero mogusi ekero tuachire ga togokwana mangana twaroro murai bwense no mokonyi oye tiga twasabe ebinto seito ganto bwata mangana ito togokora ntogenda ari gokwana mangana itekero twakorira bagende bachire kibage ndio sabire para nto mutachiranse epare yego konya agusi torigo ngotenga ya kibage ni ngagwa kamnyarebe ngago chiokwana gento gete eyinsiasa ya go chiesa ekero twachirega etotageta magende racho kuchikokonya umbugusi ose itoga obuna bwo bwanchani totagete se itoga tali okonya gwetana twanya kominana twanya goteba bakekero mugambi achire buna achira twanya kominana bone kero twamotebirie kene na beta keire boigo bono your excellency sikuwa nazungumza maneno mingi nilikuwa nasema Yesu ni Bwana shetani ni kumbavu lakini nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili abagusi oye wacha nizungumze neno moja kwa lugha ya Kiswahili your excellency kwa maneno yetu ya siasa sisi saa hii mahali tumefika sisi mahali jamii ya Mkisii imefika ile kitu tunahitaji ni kushikana pamoja tumejaribu kuketi pamoja na viongozi wote hata tukizungumza hapa yale yote waheshimiwa wote wamezungumza juu ya barabara hiyo ni manifesto yetu ya kwamba barabara zijengwe kila mahali lakini your excellency kuna barabara kidogo pia ya national ambayo tuliweka budget juzi ulituongelesha tukaweka budget kwa supplementary utatangaza hapa ile barabara main highway ya Suneka hiyo barabara yote uko daraja 2 uwezi pita wa mama wetu wanasumbuka sana wakifanya market hapo tuweze kusupport hiyo vile ulisema tukaweka pesa kwa budget tafadhali your excellency unaweza tusaidia tusukume kabisa ndio contractor aweze kurudi site ya mwisho kabisa your excellency vijana wako wengi sana ambao ulisaidia kupea kazi ya kina Migosi na kuna wengine pia wanaendelea kutusupport hapa ndio huyu Migosi ambaye ni chairman wa Kengen na aye kerone chairman ya Kengen na yo tenerete stima kwa manyana kia bantu kwa bega mondo gocha seino maite moko nyakoba igo kwa egwe gazi bono ga abara ibande bago cha ukwana ngo sababare stima
aye naye chairman una mwabegete budget yenene aigase inomboge tutu bantu mba kwa mastima kore chairman ya mangana yestima kusema na wamito wake. So your excellency, tunakushukuru sana kwa kuja hapa. Tuendelee pia kushikana pamoja viongozi wote, na najua hata tuko na vyama tofauti, lakini sisi tukikuona hatuna maneno ya chama, tunaketi na wewe kama rais wetu, tunakaribisha viongozi wote ndio tuketi tusukume gurudumu hii ya maendeleo. Ya mwisho your excellency, kabisa ya mwisho, Alpha alizungumza maneno ya airport. Wakisii ni very enterprising, very enterprising. Tafadhali your excellency, airport ni kitu meja sana kwetu. Tunaweza shukuru sana tukipata airport in one area hapa kwetu Kisii, ndio tuweze kusafiri na kutembea everywhere. Naye Kibagende ndeba na gotogigo naye kwata chance toko kuana mono umugambi naenda ichikwe minja asuri kwa na ngora egere toigwana ne tuense tokole gasi yamo. Your excellency, nilikuwa nashukuru Kibagende kwa kutaja barabara ambazo amesema mzuri sana, na nikasema hiyo ndio mzuri. Naonye naye governor one lirio gotacha kwata change ragete ngora igo tora kama onye togo chigokora kende tiga tora kama bono igo mugambi uyu karansinene rubwato boke twara atachenjira giteiga muisone na rango akaribisha mugeni uri onde mbuya gwakora twageti mugambi monene na bontare togenderera igo tora kama togo ika kuchimutwari aye no genda ari aso kuchiboko ngumboyo lakini kara kama bunu karanstabu ikaransa igo twatacha ngora. Your excellency, nilikuwa naambia governor aombe barabara pia nyingine ambayo ilikuwa imebaki huko. Asante sana, na pia asante sana your excellency kwa kutupatia pesa hapa Kisii County. Vizuri kabisa, zilifika 13 billion na governor atatueleza maneno mengine as we proceed. God bless you. Thank you very much. Nyasaye oyo aba saye bonse bari mwakore tomo yigo yobaire buyambi yamono bishop mbu yamono Nyasaye oyo osoro na kwaka. Asante sana.